म्यांमार मिलिटरी नमदुना शक्ति पाइसिनखिबा तौदे यादबा ओइखी आर्मी चीफ म्यांमार मिलिटरी ओंग सान सूची की गवर्नमेंट लौथोखिबा अदु तौदे यादबनी हाइना आर्मी चीफ जनरल मिन ओंग लाइंग ना लेबाक पुनुमित फोंदोखरे पार्लियामेंट अमुक हौरमदाय निंथौकाब नुमित अयुक अंगनबदा म्यांमार की शक्ति लेबा मिलिटरी ना सूची अमसुंग नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD पार्टी की अतै लुसिंग सिंह फाजिनतुना लेबाक सिबु इंगक ngakhanki जनरल मिन ओंग लाइंग ना लेजिस्लेटिव जुडिशियल अमसुंग एग्जीक्यूटिव पावर सिंह पिसिनदुना सही तरा डेमोक्रेसी की महाव तंगलबा मतुंग म्यांमार दा लानमी की लेंगाक अमुक हंजिनखी लेबाक ngakpagi शक्ति पुंबा पाइसिलबा मतुंग अहानबा ओइना मियाम द पीबा पाउजेलदा जनरल असिना हाइकी मिलिटरी ना शक्ति पाइसिनखिबदु इलेक्शन दा अरानबा तौखरे हाइदुना वाकटपदा गवर्नमेंट ना तादबदगी लोगी मतुंग इना तौखिबनी कयारक हन्ना हाइजरबा मतुंगदा लंबी असि लेबाक असिगी दमक्ता तौदा यादबा ओइखी मरमदुना अखोइना लंबी असि खनबा ताखी हाइना महाकना अहानबा कैबिनेट मिफमदा फोंदोखी हाइना मिलिटरी की ऑफिशियल फेसबुक पेज दा थागत पवारोल अमदा हाइरी वाशिंगटन दा स्टेट डिपार्टमेंट हाइकी ओंग सान सूची रूलिंग पार्टी की लुसिंगबा अमसुंग नियम मतुंगिना गवर्नमेंट मकोक ओइना खनख्रबा विन मिन मिलिटरी नमदुना लौथोखरे हाइबा खंगले मिलिटरी नमदुना शक्ति पाइसिनबा हाइबा असिना ताकपदी US ना म्यांमार गवर्नमेंट ता मतेंग पांगबा यादे हाइबनी मसिंग यामजदबा मियोय कांगलुप रोहिंग्याबु ताथीना तौबगिदमक म्यांमार की मिलिटरी US ना हानादगी अथिंगबा कया थमदुना लागली म्यांमार की कोनुंग नेपिदोदा खुलाई पाइबा लानमी सिंगी पार्लियामेंटरियन सिंगी डोरमिटरी सिंग मपानदंगाक सेलहंदुना थमली NLD की लॉ मेकर अमना मसिबु अहांगबा डिटेंशन सेंटर अमा गुम्बनी हाइकी अदुबु निमिदांग द पॉलिटिशियन खरना मखोइना चटपगी अयाबा फंगले हाइकी NLD की फेसबुक पेज ता थागतपा सेरोल अमना सूची अमसुंग प्रेसिडेंट विन मिन का लोइनाना फाजिनदुना थमलिबा पार्टी की मेंबर पुंबा थादोकनबा तक्सिनकी इंग्लिश इंगनी कुनगी जनरल इलेक्शन की रिजल्ट मिलिटरी ना सखंगनबसु पार्टी सिना डिमांड तौकी सूची नेपिदोदा लेबा मयुमदा लेबा उइ हाइना युमथंगनबा अमना फोंदोखरबसु नुमित युंगबा मतुंगदा पार्टी की ऑफिसर अमना महाक हकथेंगना पाउ फाउनबा अमता लेते हाइना फोंदोकी महाक हकचांग फना लेरी हाइबा अतैदा खंगनबा करिगुंबा मतमदा महाकना महाकी कंपाउंड कोइचत चली हाइना NLD की प्रेस ऑफिसर सी टोइना AFP दा हाइकी लेबाक पोको नुमित की नुंथिल लेबाक सिगी कमर्शियल हब यांगोंदा मियामना लानमी की मवंगबु यानिंगदबा फोंदोकी ऑफिशियल मीडिया कैंपेन अमा चथरबा मतुंगदा मखोइना कार होन खोंगदुना अमसुंग कोलिक थिंदुना यानिंगदबा फोंदोकी NLD ना पाक्तकना माइ पाखिबा था अहुंगी ममांगदा पांगथोखिबा इलेक्शन दा अरानबा मयाम अमा तौखी हाइना मिलिटरी ना मरान सिरी इमरजेंसी की मखादा था तरानिथोई शक्ति पाइगनी मदुदगी नौना इलेक्शन पांगथोकनी हाइना मिलिटरी ना हाइकी नमदुना शक्ति पाइसिनख्रबा मतुंग अहानबा कैबिनेट मिफमदा आर्मी चीफ ना वासकसी अमुहन्ना सकी US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ना लुसिंगदुना मालेमना अथुब मतमदा डेमोक्रेसी हंजिनबगी अपाम फोंदोकनरी UN की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस यूरोपियन यूनियन अमसुंग अतै लेबाक मयाम अमनसु यानिंगदबा फोंदोकनरी अदुबु चाइना की माइकैदगी फोंदोरकपा वाफम कया कंदे मिलिटरी ना नमदुना शक्ति पाइसिनखिबा अदु कैबिनेट सिंदोक सिंजिन तौबा मनी हाइना चाइना की ऑफिशियल सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ना हाइरी UN सिक्योरिटी काउंसिल ना लेबाक पोकपा नमिता इमरजेंसी मीटिंग अमा फमखि अदुबु नमदुना शक्ति पाइसिनखिबा अदु यानिंगदबा फोंदोकपगी वारोल अमा पीबगी मतंगदा यानबा पोरकपा ngamkhide मिलिटरी ना नमदुना शक्ति पाइसिनखिबा अदु यानिंगदबा फोंदोकपगी वारोल अयाबा पीगे हाइबा तारबदी पार्लियामेंट सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर अमा ओइना बेतो पावर लेबा अमसुंग UN दा म्यांमार की मरुओइबा सपोर्टर ओइबा लेबाक चाइना ना सौगटपा चंगी लानमी की लेंगाक म्यांमार की नवंबर थादा पांगथोखिबा इलेक्शन सिंग अदु सही 94 की लानमी ना पालुरबा मतुंग 2011 दा माइ मिट पांगखिबा मतमदगी लेबाक सिदा पांगथोकपा डेमोक्रेटिक ओइबा इलेक्शन अनिरक्ता ngairibani अदुबु वोटर मिलियन तारा हेना नमथाक तौबदा नासुंगदे हाइना मिलिटरी ना मराल सिकी अमसुंग नमदुना शक्ति पाइसिनबा याबगी खुदम ममांग चयोलदा पीखी मिलिटरी ना इंटरनेट थदतकी अदुबु अथिंगबसिंग नुमित अदुदा कोना कोमथोकी म्यांमार की ख्वाइदगी चावबा सिटी यांगोंदा अहेनबा सिक्योरिटी क्या उदे मसिना ताकपदी जनरल सिंगना हौजिकी ओइना मखोइगी मायोक्ता मियामना खोंजंग चंगसिनबा लेते हाइना थाजबगी खुदम उरली अखोई पेंदबा उन्नबा अखोई थोकपा पामी अदुबु मादरसु मखोई खुत्ता लेरी मिकुप असिदा तुमिना लेबा नतना अखोइना पांगल थोकपा ngamdre हाइना टैक्सी ड्राइवर अमना AFP दा तमखी म्यांमार की यूथ नेटवर्क सिंगना सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन अमा संगसिलगनी हाइना लाउथोकी अदुबु हौजिक फावबा थबक ओइना पांगथोकपा लेत्री सही 65 सूरबी ओंग सान सूची मिलिटरी की मायोक्ता लेपखिबगीदमक म्यांमार दा मियामना हौजिकसु यामना याय मदुगीदमक महाक नोबेल पीस प्राइज फावबा फंखी
Mamangi lanmisingi lengak matamda mahak mayumdagi sathokhandana sahi kun phajilaga thamki. Mahakna sakti pairaba matamda Rohingya namthabagi hakan mahakna sangkhibana malemda mahaki mingsat lekha tarakhi. Lanmi gi lengak loikraba matung Myanmar da US ki ahanba ambassador Derek Mitchell na November thada Aung San Suu Kyi na hendokna mai pakhiba asi international community na ikai khumnaba mathau tai haina phongdoki. Nongchupna mahakpu malemda democracy gi saklon pubi oina lokhiba oiramba yai. Amasung madugi masek mangal mami samkhre haina mahakna haiki. Adubu nakhoina malemda democracy gi damak khallabadi nakhoina democratic oiba lambi ikai khumnagadabani amasung tasengna lambi adu mahakni haina Mitchell na haiki. Atopa pawmana Ayesha Aziz na India ki khwaidagi naha oiba nupi pilot oire. Kashmir dagi sahi kunmanga khakta ngairibi Ayesha Aziz na leibak asigi khwaidagi naha oiba nupi pilot oire. Kumja lisingani ga tara mathoida masagi sahi tara manga subada Ayesha Aziz na license ama phangba khwaidagi naha oiba students pilot oikhi amasung mathangi numita Russia gi Sokol Airbase da MiG-29 jet ama paina bagi training tauki. Mahak Bombay Flying Club BFC haina khangnaba sidagi aviation da graduate oiki amasung English ngani ga tara tereta commercial license ma phangki. ANI ga wari sanabada Ayesha Aziz na hai hokhiba sahi khara asida Kashmiri nupi sing sathina progress leire haina mahakna thajai amasung education gi lamda thoidok hendokna singthaningai oina thabak taukhre. Kashmiri nupi sing maru oina education da yamna phajana tauri haina aihanga lawi. Kashmir da leiba atopa nupi khudingmak master natraga doctorate tauri. Beli asigi miyam thoidok hendokpa tauri haina mahakna phongdoki. Aihakna masigi lam asi khanbagi maramdi aihak yamna angang oiringidagi lam koiba pamnakhi amasung flying da yamna ngawraki. Mi mayam unagani maramasina aina pilot ama oiba pamki. Masidi yamna challenging oi maramdi masi normal gi 9 to 5 desk job ama natte. Akaknaba pattern amata leite amasung anouba mafamsing mayoknaba tongan ba ising nungsit ki phibam thengnanaba amasung anouba miyoising unanaba aihak leptana thorang tawduna lei haina mahakna ANI da phongdoki. Masigi profession asida kanagumba magi mental gi thak asi yamna kangadabani maramdi nahakna passenger chani puraga chatkadawribani amasung masi achouba daita mani haina mahakna makhataki. Mahak puleptan support tawrakhiba amasung mahaki manglan mangphaunaba ngamhanbagi damak mahaki mama mapabu mahakna tawbimal khangba utki. Aihak pu hiram khudimakta support tawbiba aihaki ima baba leibagi aihak yamma laibak phai. Makhoi leramdrabadi aihak ngasi phangma ngamliba si kamlamloi. Profession ama oina amasung personal level da aihakna hena chaukhatnaba leptana honari aigi babadi aigi khwaidagi chauba role model ni haina mahakna phongdoki. Atopa pawmana Pam yanbada makhong shoklaba ama transportation gi khudong chaba leitabadagi wana sagai saduna purakre. Manipur Sarkar gi maikaidagi Go to Hills mission gi makhada singi manung hanjinba mafam kyada saukhat thaurangi thabak sing paikhanaba honarabasu jaga kharadadi ana ek amasung asopan yaurakpada gari gi khudong chaba leitaba amasung lambi thonggi phibam ka hena phatabana sagai saduna kilometer kaya khongna puduna chali. Ngasisu Tamenglong district headquarters tagi kilometer 30 rom thapna leiba Thiulon khundagi Ringamlung Goimai Sahina Nipu Apokpa Laikhidraba Tasengnam Goimai Hairiba mio esi pamlo yan bada makhong da thangna soktuna ika hena thokpadagi khunja singna sagai saduna hospital tamna puna ba thorakpada paumi singa thengnaduna mateng pangkhre. Khunja singdagi phangba pawda asokpa mio edu khul adu dagi kilometer nipa lom chatlaga leiba Azuram Army Hospital da layengnaba pugadabani. Adubu karigumba anaba sina phibam luramba thoklabadi Tamenglong district hospital phawba pugadabani. Karigumba marakta gari phangdrabadi khongna sagai saduna Tamenglong district hospital phawba pugadabani. Asokpa miyo edu khunja singna sagai saduna purakhiba aduda Thiulon khun aduda Second World War gi matamda plane kai khiba mafam aduda yengsinba satkiba amzu gi paumi team amana thengnabadagi asokpa miyo edu paumi singi gari da haptuna Azuram Army Hospital phawba puki. Adubu asokpa adu phibam khara lubadagi I khapnanaba hidak kaplaga Tamenglong district hospital da punaba khangalakpadagi paumi singna tongliba gari adu da haptuna Tamenglong district hospital phawba thilamki. Khunja singna phongdorkibada state sarkarna singtam thong manana saukhatnaba honari hairabasu khulasigi oinadi saukhatpagi mami amata taba udri. Ana ek amasung aso open yaurakpada khulasigi oina health center leitaba amasung gari service ningthina leitabana sagai saduna adumak hospital tamna puduna thogli. Masida lambi da laibak thiba thodok kya thokhiba laikre maramaduna mioi lising ama hena khundariba khulasigi oina health center ama hangdokpaga loinana lambi asi matamga chanaba mongda semjinduna singtam ani gi manaba miengda sembiu haina phongdoraki.